Shubor nakashlem jong unong san hima. Dang hagiri khandiat sngi baladab hadian baka sorkar pedeng kalapan hiar ke khajna jong ki mar ki mata kata ke goods and service tax GST kabla trekam na do ka arphuwe tarik menta ubnai nailur arja arpusan hak babun ki mar ki mata bakunthop na do ki kali ki ashaka ki mar ba mardi bat kumta ter ki lahiar dorlut kumta na kalyang unong tho khobor unong san hima ulali bani kendo markman bat kinong pet yaki jaka di kali bapher haki than mauyong bantip khambanya ahlor ki dor jong ki kali habayo banikran bot uba Manchester Lingdo General Manager ka Atsan Mahindra uliyat ho banadu baka sarkar kala pinhiar ka GST ka dor jong ki kali minta kala hiar dorlut kata na ka arpu 5% kala hiar shaka 5% bat ka dor jong ki kali ru kala hiar ulaong bakani kalong ka jimbentoi ki pat ba ki bamut banthiet ni ki kali uliyat ho ba minshwa ka dor jong ka bolero kalong ship holak khnai pu 8,000 handus pa tingka handai minta bala penhiar ka GST ka dor kalong khandai lak ni pu 1,000 lais pa tingka kumta ulaong bakani kala pensuk yaki brio ban siu lingba ka EMI ru uliyat ho ru banalor ba ka sarkar kala penhiar ka GST kala ai ru saka scheme nak benta ki katu gani ki kali shu ulaong banadu bakladon ka jingkala ha ka GST ki pat ba minta kila tuat banwan thiet kali ka kateng junga di Manchester Lingdo di train ni apa asset Rockland Motor dan ni ka Atsan Mahindra kum general manager jangka personal segment batay kendian na UI baka sarkar jela menta kala penhiar ya ka GST batay ka dor kamur kali kan habai dei baka GST na kaliang ka Mahindra company hi kala ai ka jung mentoi ki consumer na duka reautoriki kamshim na up do baka kan wan kata ka changes apa nani ka jung kala apa GST mereka nak kaliang Mahindra na do reautorik adu ka aku iterik mentau nahi kana de pai lupa ka ya kenika benefit seki customer ladang ipet hadin ka ipet ya ka jung kala apa GST kalau ba kum hakaliang ka commercial vehicle kepada ka GST misal di GST ka ba aku berapa persen mendang la poisa ka berapa persen ladang ipet ya ka doru kalau don ka jinghiar ke babun ha kedor la lese gin pe pick up kalau don ke jinghiar kumba prapo naik hojar ni kalau don ke jinghiar ti kan ni kan long bawe na ka jingmentoi ki ba ke chemically ti kin numba ke jinghiar jong kedor ti kan pelong ki ba ban yarap sibun kaliang ke ban lese gi priu ki besem ha po loan EMI ye kan yarap sibun dan siu ke EMI kan long ka bakan dina po ka EMI di shuru penyerap boni ki brio ki ba let's say ki baladon jumut ki ban sheme kali reina baka jing he kedua tu ko por reina marga jing hiar dengan ka GST penyerap ikiru ban la ban sheme kali nadu menno ka sarkar ka kani jing sisa ka kalong ka nadu aku iterek hi ka lawan kani ka jing kala po ka GST ndai ko mo au la ban ni ngkom ka Mahindra nadu ka iterek hi ka ai ka GST benefit sa broki Baik awal debat ke personal, mereka ke komersial ke Mahindra kadang sudah share ni kadang sudah ayah ke jingnya per poka GST. kadai mentau benar hendak Jadi minta online, nado kalau terekam nado aku terik minta terik ka ne ka GST ba penhiar ka sarkar kan yat betnya kibu dakisnya menir ki panai nak kalian apa ide kata teh mereka ni kedi jengkala nak sarkar, mereka jengkala nak pos dengan melakukan kata. Jika ni ingin habut bagi kat kumga jeng penkelan sarkar jika company rupan habut kat kumga jeng penkelan sarkar ke kamut ki dor menshwa pat menta kalong kumno tribe la matai kedor mensyuar dalam ipek kedor mensyuar ke GST ke bare mensyuar no lesi kedor ke bolero mo ke port bolero ke kedor jeng kali ke poish polak naik ke andros pa din bakalawan ke jeng kala jeng GST dalam ipek kedor jeng bolero menta ke songdor Songdor kumba kendai lak nyo perajar lah sebab kini di Kenya ta kalau don kumba silap tam ke don kecing per mo kini kan yarap subuh ni kibrio pan desi ki batu macam kali ni ki badon jumut macam kali nampak kecing ram jong kedor tu kopor dari menta pakan pelong iki ba lesi nampak kecing hiar kedor kila ban siapa Atsan Mahindra mo lesi ki don ki pula temu ban sim kali tu kopor nampak ba kahek kan kedor lesi kahek kecing siu jong kejing siu EMI jong ki dan memang jinghiar do dapat kan besok eki kan minta ban siu EMI kan ke EMI do penong padet se ki brio ki badan jing tu kit cash nomor tu ko por se ke he
let's say kan undap pesa dari nomor jadi jong kedor pat kan nyarap iki ba kita nak bencim kali plus ang taru kita pakai additional scheme bagi ikali beper ba hadian berlahir GST ru dari company kadang ai pakai additional scheme ya ki kan consumer jong ka Mahindra. Kemudian bayi nujar berkini gisna belalai ke bapun mahamanta ke bahaya dor deh. Hadian wan kijing kelah po GST te nomor sin bala kelah GST mut ke percentage bala kelah na takada ba dor ka ya. Nire la dangi pe ka por ba mensurati ka dor na kawai por kanang ki nire da kawan jing kelah hakani ke GST mata ka dor balong ka hiar san ke. To jimata bangi pai sigi pajba alo ka don em ka jing yarap ik pajba la se ka jing yar sigi dor. Hadian ba lawan kan ka jing kelah po GST ni i ka jing tuj jong ki pajba ru bno tiat kali nomor ba bun higi pajba kebelatep ba ka sokar kan kelah ke GST te dor hikas ki pajba hikas semua jong ki kebelatep ba wilayah jutep ba ka sokar kan kelah ke GST te katu bat ni ka dor hi jing dona jing di kali nomor ba pajba ki up dia kata jing kelah po GST ti din bala kelah GST ne wala kata ru Mahindra nadu kan ru rickshaw kan kelah ke GST ru kelah ai ka jing mentor ki pajba kan ke jing mentor ki pajba lingba ka GST benefit dari lingba ka ni ngila pentip haki social media even haki babul ki ki online ki nakaliang Mahindra ru kelah ai ka kubor ki keresan pero ada baik kubor sang kenika GST benefit ti ni iba ni iba ka jeng tu jeng ki customer wan pet kali thmai le wan chim kali thmai nomor ba kilayo ik jeng motor ba GST te ka dor kan puna ti ni iba ka don sia kata ka jeng wan jeng customer shuru mon pet kali ba pero apa ka ni ka shuru jeng ka ni ka jipeliar ke GST ni ka sukar ka detang kali ni ki skuti pajnya ki ngatrai ke ni ka trikam lo jeboro kat kom ngi ha ko ki news channel bun na do ki kali na do ki ma ki mata ki jumbam jung ti wara pa ki kedang ka jikala ke ka jingkan tu ka jumpi ki pibala semen ta ba ka dor ya mo na kaliang jonga nga kentui ki patba ba kinwan cha ka atsan Mahindra kinwan pe di kali ki ba ऐसे कि ड्रीम कार जो की मो कि बा की थमु बंचे में कली हिंदे नंबर बा kedor tu kapor ka he हिंदे नंबर जो कला जो GST कन्या की बा किन ला बंचे में ऐसे कि न की ब्रेव की बा थमु बंचे में कली की बा हपो प्राला हिंदे नंबर मता वन जो कला जो का GST ti ऐसे को मित कली की मता ना का प्राला का पोषा कन्या ला ti कन्या की बा कि ऐसे कि ता का ड्रीम कार जो की गिदन की बा थमु बंचे में बोलेरो स्कॉर्पियो ने 7 लोगों की लग्जरी व्हीकल रू nomor kecil kelah jauh ke GST kelah kanya rapi ban lagi ban cim ni kali kan. Kublai Kublai